BKL Saskibaloi taldeak antolakuntza berria eta aro honetarako asmoak aurkeztu nahi izan ditu. Proiektu berri bat edo aldaketa bat izan da BKL barnen. Jatzaldera talde bat azaldu zen laguntza emateko prest. Danak aurrera egin dugu, talde bat osatu dugu, eta orain, arlo ezberdinetan zatituta dago zuzendaritza, arlo bakoitza bere burua dauke, berak lana egiten do, eta gero gaude 5 lagun, azken finean erabakiak edo hartzen ditugunak. Kanpo komunikazioari garrantzi berezia eman nahi diote. Horretarako, bkl.eus webgune berria egin dute, mugikorrentzako aplikazioa garatzeaz gain. Aplikazio bat, Beasain Kirol elkarteak lehen urtean izan duen bezala, guk aplikazio bat martxan jarri dugu, partiduen planifikazioa, asteroko kalendarioa eta emaitzen berri emateko. Aplikazioetara eta internetera accesibilidadeik ez daukena antzako eta kartel fisiko batzuk jarriko ditugu interes puntu gunetan Beasain. Marketingari ematen dioten garrantziaren erakusgarri, BKL ur botilak eskuratu ahalko dira Beasaingo tabernetan. Bestalde, BKL kluaren lehiakortasunean eta kirolaren baloretan eragin nahi dute. Balorei dagokienez, errukbiko 3. denbora Saskibaloira ekarriko dute, 5. laurdena izenarekin. La intención es llevarlo progresivamente a todos los equipos de club que compiten. La experiencia piloto inicial va a ser con el equipo senior masculino de Primera Nacional. Esto es, la excusa es la comida y la bebida, pero el objetivo es llegar a dar ese paso más allá, de pasar de competir, de a veces pegarte en el campo, a olvidarte, asumir que si no viene el otro equipo tú no puedes jugar, agradecérselo, estar con ellos, confraternizar y pues potenciar esos valores educativos que tiene el deporte. Lehiakortasuna hobetzeko entrenatzaileen formazioari helduko diote, kanpotik adituak ekarriz. Honekin, helburu zehatza lortu nahi dute epe luzera. Asentar las bases del estilo de juego propio que queremos montar en BKL. Queremos que todos los equipos del BKL se caractericen por un estilo de juego muy definido. Y para eso, por una parte, estará el modelo de juego de ataque, de defensa y de transición, y por otra parte habrá un itinerario deportivo. Desde que ingresas en el BKL en la escuela hasta que llegas a senior, habrá unos objetivos en cada etapa a nivel técnico, a nivel táctico, táctica individual, táctica colectiva. Entonces vamos a estructurar todo el proceso por etapas.